Pour rappel, cette semaine est consacrée à l'éducation, aux actions des parents d'élèves des écoles du premier degré à Wallis. Ce soir, nous recevons sur ce plateau le comité des parents d'élèves de l'école de Vaitupu, représenté ce soir par son président, M. Enzo Pilioko. Idafia fileva aini kainga e whakauseto eleva i te aluanga o te whiele mea furi ki te ungau e mokinakina e tau pe mo te ukautahi o te mauwhanau o te ufale ako liliki o uveanei. Pe ko ia e whakauseleva i te talanoa ki ai, whakatahi pe mo te komite o te mauwhanau o te whale ako aini o Vaitupu e prestai fuki i te tangata aini ko Enzo Pilioko. Enzo Pilioko malo pe sa whakataki, pe mo si i lava mai ki te whelongo i te awhiawhi. I fuki malo pe ka sangari si i kataki fuki ta honi. Tuku mai pe mo a Enzo Pilioko i heki i whakamahino no nope o uhinga pe mo koe. Ko toku tau whaanga furu mātoru ai. Ko te tau hong furu māni mana wai taku mauri o hana. Ko e mauta maugi i whanau e tolu. Pea ko te tau hong furu lai taku muri te ukonga ani o te komite mau whanau Vaitupu. Pea ko te tau luole wai o taku prestai te mau whanau. Enzo e mahino ki au i te whale ako aini o Vaitupu e ke prestai fuki i te mau whanau e takitaki fuki kia i a Sofia Vili. Katoa kia i a whai ako e toko ono, e ngau ki a whanau e toko nimango furu mālua pe. Ne whewhai Enzo si i kamataanga mai o si au whaiwhaitaki i a te tūlanga aini? Ko te kamatai o te ngāwe e whaingata. Pea ko te ngāwe e te mau whanau, umoro ka hekau ngai whaingafua, he katoa ai te whakaukau kehekehe o te mau whanau. Ka ki te ngāwe ia, ki te ukonga whakaho, e whakalongo pe tōna whimari e ki te whelongo i. Pea mo te mamafa o te ungau e wheala ke kore mai e te potu takitaki o Sofia, whea ki te kauwhai ako. Enzo e omse an pele vai te lakanga aini ke tuku katoa mai pe i a te uhingoa o takatofu e pilo. Ko au e takitaki, pea kua e vice-prestai e te whawhine nei kua tau atu ki tu, e kua mawai tana whanau i te whare ako ani o Vaitupu, ko Sylviane Combe, pea e trésorière i a Paula Muriloto, pea ko Selvana Kurikovi a e Sikaraipe. Sikaraipe.